Abusia asa kwa base de woni na gidie mu nsem na san meguso a wo hwe no France performance Nkosuohene me ne eye munua be ma mo de hye ba akopɛ Nana Boakye Ansah vem onye nipa ato asa ana sini yi ana sini twesika wo esika wo pa ezo wo nye sika wo pa se bi de ne ba mu ne ya kohwefo di na unya na bakɔhwe na ba kohwe e na ni ba mo so no na se ma tutu no magu life no sometimes we are na nipa fault so as when you get to the room, do what the Romans do. Until na sometimes any fault. On say who two na mo be no be we to me who catch say e bi say the me hu nkofo ye say mo say blofo mo kan nyi mama ha ka me hu enti nkofo bi mo pobre ko mo ni so o kwa am say yakọ be bi o ko na hu e bi o ko na hu ba wo tom wi ano say me ko be boni say na nkofo asa mo kan say na mo kire but ni nyina no it's good enti abo am ko so bo ni ka bi say I don't know. It's always at last. Hey, let's do near brofo de any o me no ka say 1-2 na near brofo 1-2 brofo go am kan I go for brofo ni be me pese me kam look an be me ko for tie na say me jeguma brother obetwa ma me sa nana mom say na me buza ze oba krum ha enema a wa ni ade you say no Ghana no wagya sini yi no Ghana ene wa ba say busua wa nti wo de busua so e be hwe bo you say no sini no eno ano no unya biem uja to ho so mo maka no so nto aso ana se dey sini je wa so nyim sika die yo unti mi de bi ko san bon se mi twa sini bi na me toa se bibia e wo me am afi na me sa be wum ti sini me ba me nyaaye me twa pa me ba anko me twa movie nko 5 oba UK oh yes e bi ni dia penu so ye pa me twa mu lighting me twa benefit me twa anka ba dey so ko title bibia okay so bo title so Jamaica life bibisa there's a moonlight na ye you Barbara movie na o dey ba yes atwe movie then dia me inside me person me bo so anka atwe na obi ehun no a bibi ni dey say ni atwe even ka oh yes say me ka no pe ma say no pe say di ngomo ko echi na say oh ya na ada atwe so bi eja atwe no so hu me na bi ya tono so na Boakye Ansah ni o tu for na the phone so na ma me susu ma romantic voice me na me ka da esa did that hu me no bibi ya ya oh so abesha wa ya da ni shamo oh me sure oh yes you just me ba mu sa ko fie sa ba na ade no timi nko oh na say no timi to no levels no level check so hu me so hu say jam say it's a brand say ujina na so say ko to player na me course madam ba ko e captain captain jene me to ne limousine na me dato me ba oh do ho no mama ba je me bag na oh ja oh mama me look proud yeah as a Ghanaian actor calling myself as a Kumasi guy oh me mook akrapra Kumasi brother we ade bi ho so te ase enye kukuku bia your empire bia Kumasi ana Asante region etimi ye sa empire no bi na betting for here sa empire no so bi je obekon edu sunkunim be ju sunkunim a wo ye den Ghana Kumasi Asante region Ghana Kumasi me no ka kire wo empire no wo ko che obia enti enya wonwa se obi ka hye se oba ha obekosu besu Ghana wo funa ya botwere ho no akwaba enya wonwa enya je wonwa enya hwe soso se me katwi na ka kasa enya hwe alright o se ye nka bomu na ye fe na so so ye proud se we say we Ghana ni you say no ye moonlight no na I say no kra no enche ro be da ho ntuma di na moonlight no me nya ma ohwe sa babla hona bozo pemi ampasa na make no oh de give me oh fi ma nam se babla ye babla fi no moonlight mu wo dia be se hwe mi am babla fi no moonlight mu me say na so wo ye kra na ba ho as babla ayo se wesa ah me wo baba ko ila se why okay na dia wo